अस्सलाम वालेकुम जो शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम आगा साहब। dirin 29 شعبان چانه dirin ملسه کچیگل زود تومی چانس پریک دوپجو دو گاسق پریک سهین جوی امام خمینی مورلتاس طرفنا گچوکو داره سقپ چان فیصله لن سجو زود اسکورلا ماشید جناب الحمدلله زوتي في الحال ناتي در نسان خبر سي مسوريا هندوستان غتانا هم افق ان تمام على جگون انا آل انڈیا شیعہ چاند کمیٹی ہریانی چاند کمیٹی باقی کمیٹیوں کی طرف نہ اطلاع ہے سیکھوں تصدیق بس اعلان بسنگ دہ حساب پہ کا امام خمینی میموریل سے سنگ تصدیق بس ہر مہینہ اور ہر سال نچوخلا دچیگنگ یا اعلان بس درنگ 29 شعبان ہسکیا یکم رمضان المبارک قرار تنگ سے روزہ واجب بھی روزہ دکچا بسین جناب یا انشاءاللہ مومنین گاما مبارک رمضان مبارک دکشک انشاءاللہ اعمال مالکم میں توفیق سنشک بخشی جو چھنا ماہ مبارک رمضان اس کو مختصر پیغام چی مولا یاری ماہ مبارک رمضان تا پیغمبر خدا فیق پہ کسل پدو انجود و رحمت نا برکت نا مغفرت نا ینبو درس اسکت پی الزائن ان من دی انوک نتی مؤمنین اللہ نغا خوری نتن خداس مقام چی شزده با سینسوک نتی سٹیٹس پگین لچون سینسوک زربو حقو سے یا بہترین طریقے کا سحرین افطاری انتظامات بسے یا چھنزار چھنسان سکا وقت سکا اللہ سے دعا درود مشغول چھو ضروری نتنگا دونا افطاری ٹیم پہ کا خداس دعا قبول سچین جرسد یا دے ٹیم پہ کا غریب غربان نا خصوصا غزہ نا فلسطینی یمن نا پاراچنار نا باقی مظلومین و نفی دعا با لازمین نتی کا حقین دونا دی مظلوم و سترون یبتی ولی الامر المسلمین جہاں امام الخامنائی فیقنا سپاہ پاسداران و باقی مراجع اعظام کون عراق یبتی آیت اعظام آیت اللہ سستانی دون گامی مین دعا با نتی کا وظیفین دو لازمین دونا یمبو غریب غربان سنگا خوری نتی یول پسمی غریب غربان شسکن غریب غربانی کلق کبھی یا کوشش بار وشن دو روزی پیغام پوین خدا انشاءاللہ دیکھ عمل بے نتنگما توفیق سوچ بخشی جو یری شد جناب اسلام